O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei tai au ma lo le soifua manuia, usimea le whaafonga o Talafoalo Radio Samoa. Ua whai maile pātia le National o le aiai whaamanuia ngā tau tūpe tutongi le malo e a oa o mwhaatu ma waitau si mai, whaapea whaato sanga I tutono le atunu. O le whaasilisilanga le amele taitai o le pāti Christopher Luxon, mo le 5 tau sanga mua o lātou wala awina. Ma e mo o mia le iai o se whea ngai ngā male malo e mā vai ai e ngā lului I totono New Zealand. A o lo male whai ngā palo tatele o se tasi le neo i tū o whai mai le National a whai ai tū la I mai. O le a totongi le malo pei menia student loans sa tau si mai. Ma wha ato sanga e o atu le wha fe 5 se lau tālai le tau sanga mo le 5 tau sanga mua. O le a fo iwa wa ai o le a au mai le National tau si mai pasi ma wha ato sanga mai fafo I lalo o visa le tū mau mo le ono masina. Wha ata se mo latu a inga o mai e sa ili ngā luenga I nei. E tasi a whetau si mai ma whaato sanga o le a au mai mai atunu I fafo. Ma o le a mau o fo I le o atu I le se fulu a wheta lai ta penai le o mai ma wha mau tū I nei. E se mai le launga le taitai o le National ananafi a o ia si e se tasi o whale mai au kilani I lunga o se pepa whaamtalanga o lo o wha umai I upua Luxon, you have my word. Ua saula pata inga I le telo visa malanga e sawa I New Zealand o lo o toi whaatau e atunu I fafo I le tau e o atu. I le tolo se fulu a wheta la. O le visa ono masina ra whaato a whaailoa I le masina o Februari. E sa ili mai ei tangata whai ngā luenga o mai ngā lulue mō ngā luenga whaamama o no mea na whaaleanga ina I le Whao Gabriel. Whaapea lo longa I au kilani. O le visa lata mai leo lo o toi tū lei e nisi o pisinisi I atunu e iei imitia. O le visa fo I le atalo na whaalau I loa. Ua se lia ma le a feiva se lau tangata o whaatalo sanga mai ai. Muli ai toi whaaui I tua talo sanga. A le silia ma le whase lau tolu se fulu I lo lātou lava loto whaitalia. O le visa whai ngā luenga fo I lea wata ua mai e nisa reporti o lo o whaalau I loa I atunu I fafu. O le visa whai ngā luenga tolu tausanga, ai le ono masina. O ini tia le atunu o lo tau la muailo na ingoa I pisinisi wa whai I visa malanga ne o mai ai I New Zealand. Ma o le tau o lo o tele na tutongi e tangata o le vao li tolu se fulu afe tā la, ma le wha se fulu afe tā la. Wa saule wha manatu e toe siaki smoke alarms o fale. O le tala mai lea le ofiso tinei mu I le umaina mu o le fale o le ainga Northland I le whaai unga le vaiaso. Ma e whaapea e le ai ma se smoke alarm o le fale e ola. O le waweao le asto na ina taunu a tuai fui mu tu sale o le toe luas furu minute le tu lai wha. Ma e o atu o tele na wha leanga ina I le afi le fale. To atasi na wha manu alia ti ngai nai. Ma le to atolu e feo lolo manu anga ma I report le One News. O le matua malana whanau to atolu. Iso enga muliane no wha maoni ai. E le ai ma se smoke alarm o le fale e ola. Ma oto e o ngani mai ai le ofisa I ainga uma. E tautua nā e siaki ma ia mauti noa wa iei se fuafuanga le ainga I teime tūla I ma iei se mū. Po o seisi lava wha lave e ono la mati ai soifua o le ainga. O lo o wha awau peo na sau I lalo le whai numero o whanau New Zealand e pasi su enga le NCEA. O le tala wha noa lea na wha ilo mai le mtanga luenga wa onga. A o wha ilo mai ei fo I e na o le afa o whanau wa onga tūlanga lua maha onga maualulunga. Na wha malolosi I a onga I aso uma o le kuata whao le lua lua. Po o le lesi lia atu fo I male tasi le aso. E lea o ngai. Ua wha maoni ai le NZ Qualifications Authority o lo o wha awau peo na a fia onga ona o le koviti. O whanau Pasifika ma Maori. Lea ele ngata o lo o tele na misi aso a onga. Ai whaapei ma le whaawau peo na maua lalo maka o tau mawhainga. Mai su enga nei le NCEA. Wa iei fo ile popolengo le taunga tātele o le soifuanga wa iei nei. Ua avea lea mai tu wa fili ai nisi o whanau e tu ua onga. Ai o e ngā lulu e lango ai o lātou mātua. I le sau o le reporti whaanoa le neo le NCEA o le lua. O whai mai le tai whono o le Secondary Principals Council Kate Kenfords e le ta tauna toi whaalugaina le tausanga walu. Tala muli. Ua to ina mai lapa ta inga lano moli o winga lolo wau le taua o whaawau e peo na pa uti munga mamafa I le so. O lena au mai le official wha e tau lapa ta inga nei ta tauna no Fort Island North ma le South Island I ta tono le luas fulfai tu la tāluai. I Northland o lena lapa ta ia ma wha amalo sia mai le tu lai valua na po sa ia o mai le tu lai lua le vaveo ana le la I ti munga mamafa. Ma e o mai le taimi o telefou e se lia ma le tasi a fe fale o ainga mo tu sia le elitisi. O au kilani o lena wha malo sia se iho o mai le tūlai ono I le tau nei. Ma paule reporti wo o mai le taimi o telefou o lo o wha awau peo na tāpu nia le State Highway tasi
I mātua au kilani, lea olo o so ai Warkworth a ngai Wellsford ona o le palapala solo. A o anga I mali atua I saute winga lolo wā le tau I le so, e atangia mai reporti o le awha a wau pe ona wa aia winga lolo wā le tau I le isi lua I le tolu aso o I luma. O tala nā le nei tai au, manuia le aso.